Abadul abadli dak ilica sarka xanne helo. Xanne ho xlavese jihir khulugo. Jur ki nanissa şere şurçugo. Sunu xerse tutar. Nehsa kanko. Ni her çeri dursa mutlaka katri. Utida kalircun kharkhalu dakka. Sunsu çeri busa mutlaka kurca. Şeyka maka. Miça khurkhumbo. Çapi kul. Ezi kul. Ucu kul Davut kul. Juzul ersuburuzun amin bese. Zulasun ne büyükse vabıhtır kulli. Diniyeti kulmi. Şuku başını. Baba erce. Şimdi vada tunan seçme, vada yok seçme. Şikur ne tercih izin. Derece pistihi kuma tiyotipa kala kamile. Kala gerasa bu. Возле птицы более 20 видов птиц поют на одной мелодии, понимаешь? Это удивительное явление. Вакуса край. Шикуру даже скопусена, вас сундарили сешерат сункусары. Бөхтүр сакизун турду, зунтати ханахало. Даралул ялу суну, тулбуттар шаравало. Tulbutta şero, tulbutta şero, çerusa katrifuno, her sekez, çalıyorcan, katridullet etkenno. Бишка кистихи даже слагаются, вот секунду. Чего, конечно, живу сару мукатухун далее хуса и сантабруче, на буса даже гимле хандуну, ва шаравали васету. 44 год я живу замуну муках, читурда кува шишикалу, читурда дусак афил. И куяла чабанка губунно. Сахери мот bunu batan şeyse kanı kunni. Diba var bastane etmese bitmişler kendişler. Ya kullanı tutakne etmedik gibi. Ne bilmi. Ya Allah kullanırsa çapatta bu bunu. İşte kunni lerzugu dunu yelu. Ama kattadı varsa fikri busar. Abizatında bu. Ben misal kendişler. Şu kunni gudarsa katri. Vasakit ani. Vakan tulu vasayet konuşa abizatında. Bana vat tulu arzku. Çalek bunu. Vakan tulu den ju bizan. Vagu kendişler. Fikri vana şıkkune izansa. Hareket panno, vagan turde şöyle fikri satıldım. Ana kaga turde pajal kira khu, unisa, ne diksa şafeli ka khu, kene ki şöyle kene ki yelu, kira khu, ya sakhan kunti, kene ki ana turde kira khu. Ya Allah şökünye dusa kunisa kuru. Ya Allah va tunu kunasa kudi kundu kaçardı kudi, duşine peri dolursa, çikut ana kuzu cuma bu her satı kundura mukma tukun, vagan turde abasa kuru yüksel, şafe kul, azet kul, kul davut kul. Her satı kundalu sana arşın. Ölçen kursar, sana katı çudi seriyor. Sumana çık katı seriyor, harza, her şey ölçen kursar. Sana pretkina kalabarzı kursar, şu bu seriyor. Buneto, mujul, buttar bu buslet, kulimina busletiydi, kursar. Ulu bana tira sunar. Jut alakul burva sunarelo. Taluca vakan turde veki bu kalabarz. Sa Mehmet Musil, sa Emirdu. Vego vnuki Sulhexana ve Georgi Hoşanul Erslu. Yarışarsa Dolçunu Ganil Busa. 28 года, 1828 года, имам Шамиль Хануса Чумал, Казимула Гимрийский, Шикун Батин Рокадатин, Рустам против Буканса Чумал, Гачумал Хамбуны Бюкуму Целевки Гуэрс, Мюритен. Баган Турде, 32 года, Штурф, Гимридуса Чумальгу, Гикко, имам Шамиль Шада, Эбуле Бюкшави. Ветуну, Ветуну Ах Шику Булчуну, Вадати Хаталу Ларсулагин Дуркунду, Сив Дуркун, ve yala gile botulu büyük uçak kalabarzı şikko. Şikko busar dikili kisa yala kalabarzı. Ya kirde nifti kuruşları kusa. İnna kalabarzı. Vakan turdegu va kuruşli zilli sarışine yekusa Georgi Yosenno kalabarzı va. Georgi Yosen açulu haçuçunu busar yekku kambanno va Mehmet Hannul Ers. Georgi Sulhe Haftaronal Ersnal Ers kanakisa va Georgi Tırnatsati yol duş piri de kambunluk anil usar. Duşi zübi sarışine usar. Ve ne tu kunu bura sanosa nasuya alava sunları su. Ve şiit anakol. Kambanno vana çüçülü şitto dağıtardı harzad. Kaneşe hoğun bir gilalu. Ve ilitali büyükse hoğun. Ve ala iktisat kumbunu çenseyle büyük usya. Gilusa dağıtardı. Gene gilu. Uşsa bukku olsunu okun gana durkuna turşi zülli sarışine ve yekusa dağıta doğru okunu. Georgi Hüseyin çocukları bu şey yelu Arap mezre. Вот. Mukun ve tul prede kanıyor. Vanal el şafina kalabaş tikum mebusar. Tanal ölçlü Ömer Ali
genel ölçek ele barzım şıkkı busar. Var. Kumulkin jul şapi ele kal. Bu kocu kalgo jo şıkkı bikumum otuk. Vakit turde. Va bikumum kiçire şöküme legese kiçire. Kaçça legese kiçire bikumum daha sakın masa kiçire. Vakit turde bikumum miçet. Miçetle seçiloksa sigara her kuma var iskure değil. Bana. Şihasa stina. Va miçetle seçilli. Ve mi yala girkunu ve çıkunu ve yala kaşunu yala bilek kaşunu okun dilfürçe şıkkı çıkını. Va miçet bir şıkkı. Masa miçet bikumum şıkkı. Bir yer şey insanlar legese. Okul kulik nani mağarlar bu çekip beyse ve çibeyse müzik bikumum kumasa. Handan türme bikumum da kiçik. Va çekile kuma sakın konu bulsa da türmelol vati mukunsa tabii ben akesa kanı bikumum handan. Salah kanal rezidiyet bikumum da zonta nakil çekemana çünkü bu kanı tana kunjua. Va da de ve nerede bikumsa kante kilo. Kilo busa pustata. Kilo haşumne bana başladı şerevali lujva jo bolsa kante şu dusa pustata. Çeve hadi busa, çeve vaçudu, her şey çuluğa. O konşesi, o konşesi kan turdu busa, dacık yığma kamanla. O kese gile bu kese kodru busa. Da kanal rezidentiyel uçan gilin bir neyse kodru busa şıkkı. Şıkkı büyükser. Kanal şube hese kan tur. Uksa insanlar şube hese kan tur büyük umur var kan tur. Şıkkı. Şıkkı hele herkes iyi konu. Bana kanal rezidentiyel uçan kan tur şin. Verzu dursa vaçı değil konu şolay çurturdu busa. Şıkkıları ve miç ana boydu çele bakar. Ve kulüsü okurtu bulsa, kare kulüsü kodru bulsa, Açım. Rezident sedikit çıktı. Evet. Şıkkıları var şıkkılar. Bunlar şıkkılar şıkkılar var. Ama miktarda kumbul çıktı. Bana da süre bir kumbul bunlar. Rezident sedikit. Musik lugde bir kere konsiye. Şıkkalı. Ben işte maradıyor turar. Ben mukak likende dunu, fil dunu ve hazlar dunu. Bu kol içinde dunu. Cevap. Paylı tukulsa paylı bir kumbulu. Ve tertuma, değerli tert. Sukunsa kurkise çarteşine kadar şunu koy. Oruşiko sukun uçunu ve ters kumatını duruş kaları. Yani ise. Vani de tandını harza şu tümle pikun benim. Tezuma da kasa paylı şöküme. Erşara yüse paylı bunu bir kumbur. Ve bu keneşe sana kuldikle. Paçı haledor. Ki sukun kunise çulti ve çulti. Ve çal olsun bu kek. Şikuni xev kunsa bakka. Ya şiku legmava. Okulda halı da kasa okulu çırpıp koşuyor. Ve olsun bir kek kunsa tifasıka. Ve bu çiri çırpı harza. Tuksa zahmet verse bir kumburujuyla bu tabi haberi. Ve minden kursiye. Sama örnüse veklese maksimum bu şu. Beni ginnet sen dole bu konuşuyor. Junne salap patomkina. Unetu dava saklayın tanıyıcıyla bu tabi dole büyük mur. Kanna korule vagan turde va bu taşara vagan ture otunura. Yani bu sen ne başiko kaosa okurçego. Tule de keşku kumuti. Sen şişet tule bu karra vagan tule dunuti. Va tule bu tar karışık bunuti. Tek şikku kumuti dike. Kaneşe vagan turdu vazarız ben hareket panisa kaneş. Cahil targı bu çisse. Mahmi gubur çansa kaşırır. Возможно da kasam konuşunu diye ki kaneşe seçu konuşunu pe vagan da topruğu buçunu. Vagan da şin dursun bana. Bana şinle gitti. Şin dursun iyi şere şöyle şin dursa harkat. No malajör kaneşe konuşsa şikun materyal şikuna dur. Okursa erce şikun bir eser. Karte tuksa her duru kaldara. Rekre her bir şikudursa. Hago hanucu. Lipa ve roşa. Я и сама входила, конечно, в Мусагану. Она пью, пожалуйста. Сосновая роща, березовая роща, липовая роща, ты хунне. Харт и нанесе шинну. Тиха шунне шерешуш. Тиха шерешуш шинну. Хана шерешуш цена ханну. Вани мат чуча бакаса. Это рай на этой земле. Эти хоммесы лхалак, и хоммесы зунтурду. Просто це ургама, вая бургама, це аржама карета. Бачара ты урахальцанан. Ватул, что боятся, конечно. Виделохза вакунсар. Сачун шера, поддержатара. Вежула бутахарраху харихуниса, конечно. Ва буттак ханту чандушимба. Ханна мукра хазяса дарчегу. Мукумаса успехи. В дальнейшем веми кунку хунисару. Надо это место возродить. Шику, конечно, постоянно работанка курчегу. Это место надо сохранить. Жула урча.
вещи растущие. Вещи растущие, более 30 наименований химических элементов находятся в этой воде. Ну ведь армии, лярсун кинутину хаща собака, отсюда же улетучивается. Даже может есть такой химический элемент, который еще неизвестен в этой воде. Почему? Чем она целебна? В Агантурде вот здесь с леса эта вода течет. С корней этих деревьев питательные вещества она берет и вот до сюда доходит. Вот эту воду надо, чтобы выпить, 3-4 раза отдохнуть. Холодная вода. Что интересно, вот такая холодная вода, ангина не бывает. Вот здесь, я помню, отец как рассказывал, он никогда не помнит, чтобы здесь кто-то гриппом болел. Какой-то болезнью здесь болел, понимаешь? Это очень такое экологическое место. И изумительное. Вот здесь вот это родник тоже. С этой стороны и с этой стороны были 2 комнаты. Это были холодильники. Для людей здесь ставили сыр, молоко, чтобы не портилось. Служило вот как холодильники. Вот здесь даже вот Абу не даст соврать. Вот барашку, когда режем, вот здесь, в течение недели, вот здесь под водой поставил это мясо, как свежее бывает. Бывает, Абу? Как будто сегодня порезали, вот то, что только что порезали. Никогда вот это, не знаю, что находится в этой воде, вот, и любой продукт сохраняется. Понимаете? Поэтому вот это природное место, приезжайте отдыхать, поправлять ваше здоровье. Я сюда часто приезжаю, вот мне сейчас скоро 60 лет, я себя чувствую как будто 20 лет, понимаешь, вот здесь. А на равнине утром вставать не хочется, все это, здесь летать хочется просто, летать. Даже хочется заново еще раз жениться, пожалуйста. Не знаю. Так что, вперед. Вот я как знаю, много людей этой водой вылечили свои, вот это обостренные язвы. Язву вылечили, понимаешь? Поэтому это целебная вода, так что приезжайте вот здесь, лечить ваше здоровье, отдыхать.